Siphinde sikwamukele mbukeli njengamanje sesingena ehoreni lethu lokugcina kanti Kholosa mangabe singena ehoreni lethu lokugcina senze njani? Asizitshaye ziqhuma mamtshali. Njengamanje mbukeli asibheke ihamba phambili kuleli hora. Liza kubuyela kwinkundla kaMantyi yaseRandburg namhlanje ityala lamapolisa sibhozo ayinxalenye yokhuseleko likaSekela lamongameli uPaul Mashatile. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi utho kwamanje ayikahlonzi imbangela yokuqhuma okwenzeke emgwaqeni uBrie enkabeni yeGoli njengoba kusaqhubeka uphenyo. Bobaba senza umehluko bobaba asenza umehluko bobaba asenza umehluko bobaba asenza umehluko bobaba asenza umehluko bobaba bane bobaba abaneqiniso bobaba bangempela sikhuluma ngamadoda enza umehluko 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 siyabingelela kubabukeli ekhaya jikelele sithi ke hlalani ninethezeke siyikholwa brothers siyabonga. Liza kubuyela kwinkundla kaMantyi eRandburg namhlanje ityala lamapolisa sibhozo ayinxalenye kaSekela lamongameli uPaul Mashatile kwicandelo leenkonzo zokhuselo lwe-VIP. Ubungqina obekwe phambi kwenkundla izolo buthe thaca imibuzo yokuba ebephi uSekela lamongameli uPaul Mashatile ngelixa kwenzeka esisiganeko. Ufakazi wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uzoqhubeka ukwethula ubufakazi enkantolo ephakeme ehlele ePitoli namhlanje. Ukhaya Ncatshe ugibele ebhokisini emva kokuthi ufakazi wokuqala uZandi Khumalo ekuphothulile ukuphendula izolo. Yes, I don't know. Izolo inkantolo ephakeme itshelwe malungana nokuthi phakathi ka2017 no2018 abaphenyi becala bathatha uZandi nabanye bayophekwa ngemibuzo bexhunywe umshini okwazi ukuqagula ukuthi umuntu ukhuluma iqiniso okanye usenga eyimithiyo. uZandi uveze ukuthi abazange bahlinzekwe ngemiphumela yalokhu kuhlolwa kwabo. Kusenjalo uNcatshe uthi uyise wamexwayisa ngokuthi angayi kwaKhumalo ngesikhathi ezwa kuqhuma isibhamu. Uthi abantu ababememgwaqeni babaleka kepha ke ngesikhathi yena uNcatshe kanye nabanye omakhelwane beyobheka ukuthi kwenzekani abatholanga lutho. uNcatshe uphinde walandisa ke nangomzuzu lapho abona khona uMeyiwe lele phansi ekhaya la kwaKhumalo. Waphinde watshela inkantolo ngesikhathi lapho uMeyiwe sephuthunyiswa esibhedlela. Namhlanje uNcatshe uzoqhubeka ukwethula ubufakazi. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi ukhuphe ingxelo ngenkqubela phambili emayelana noqhushumbo lweveke ephelileyo ngaseBrie Rank eGauteng. Ethetha ke neziko leSABC News phezolo, inkulu baphathiswa ithe ukuzothi kangoku abakamazwi nobangela woqhushumbo kodwa ke ingcaphephe nenjineli zisaphanda. Ezinye ke indawo sebumnyameni njengokuba kungekho mbane okusukela ngemini yoqhashumbo kwizitalato zaseLillian Ngoyi. In terms of reopening the road, we are giving ourselves almost 3 months to get it right, so that by December it should be up and running. Well, that's about 5 months. Or yeah, so. but if we don't get the course, it might delay that. But also the municipality has indicated that they don't have the financial muscle, so we're checking whether we can request national government to come on board and assist us. But we need to open that road. We'll deal with the financial requirements later on. Sure, and to what extent are you worried, you've alluded to it briefly, that something like this could happen again or that this could become a more regular occurrence? We are not immune to that. If I have to add to the list of things that are happening, I want to add the sinkholes. Because I think we can check, if you use the R21, we have a huge sinkhole there that needs to be managed. Centurion as well, there's a sinkhole. You go towards Roodepoort, we have closed the road there because there is a huge sinkhole there. You go to Morafong, literally, it's covered by sinkholes. So the issue of sinkholes, illegal mining, these explosions,
together with the change of weather patterns, either through disasters like having storms and other related matters, are things that we need to put up. So we just need to have to put up a strong disaster management team to manage this kind of incidents. Amaphoyisa KwaZulu-Natal aphenya amacala amane okubulala namanye amane awokuzama ukubulala lokuza emva kwesigameko sokudubula esenzeke ePort Shepstone ogwini lwaseningizimu yesifundazwe. Kukholakala ukuthi ke abalisi abangaziwa bebehlomile banikele eteksini bafike bavulela ngenhlamvu bebhekise kubagibeli okwamanje kahlonzwa imbangela yalokhu kudubula. From what we gather, this incident took place at around 10 o'clock. The taxi was parked in the Port Shepstone CBD opposite the taxi rank. The gunman approached the taxi on foot and they opened fire at the occupants of the taxi. 4 people died on the scene and another 4 were taken to hospital with serious injuries. At this early stage of the investigation, for now, we gathered there was approximately 3 gunmen. But as obviously the investigation unfolds, we'll be able to conclusively say there was 3 or more gunmen. The passengers, not much as we can say at them at this stage. They were all seated in the taxi, waiting for the taxi to load. One of the deceased is the taxi driver. Inkokheli ezintsha zombutho wamanina ye-ANC zibhengeze amalunga ngamashumi ekomiti yolawulo onyulwe kwinkomfa ibiseGauteng. Uqithile ke ngoku umsebenzi wokunyula inkokheli zeliphiko lwamanina le-ANC. Ngoku ke lamanina athi aza kubhinqela phezulu aqinisekise ukuba umbutho we-ANC uyaluphumelela unyulo lukazwelonke kulonyaka uzayo. I-ANC Women's League nenomongameli omtsha Kraca uSisi Sitholoshe igqebezele umsebenzi wayo ngokubhengeza amagama angamashumi amalungu esigqeba esilawulayo sikazwelonke. We invite them, they form part of us. It becomes a standard approach that if you are a former ANC president or the ANC Women's League, automatically then you form part of a structure that will be elected. Unobangela ukuba kubekho amalungu ambalwa ongezelelweyo i-additional members ngesilungu kukuba amalungu ebezima selenkomfa aye ashiywa lixesha kwanyanzeleka ke ukuba bahambe bengekavoti. Utholoshe uthi iza kuba nguye owenza umkhombandlela walombutho kunye nezinye inkokheli kunye nesigqeba esilawulayo. Our discussion have been marked by purpose and determination. However, due to time constraints, the ANC Women's League 13th National Conference didn't conclude its business. As a result, a decision was taken to adjourn the National Conference in order to convene it at a later time to determine by newly elected National Executive Committee. Kusenjalo, inkokheli ezintsha zibhengeze ukuba umlenze wesibini wenkomfa uza kubanjwa kubuxhaka-xhaka bale mihla nalapho kuzabe kuxoxwa ngomgaqo-nkqubo. Isikhungo sabahlengi basolwandle kuzwelonke sinxusa izakhamuzi zaseningizimu Afrika ukuba zibambe iqhaza uqeda igameko zokuminza kwabantu kuleli. Lesi sikhungo sithi zingaphezulu kwe1,400 izehlakalo zokuminza kwabantu ezibikwa minyaka yonke ezweni. Lokhu kuza nje izolo bekugujwa usuku lokugwema ukuminza kwabantu emhlabeni jikelele. I-World Health Organization yahlonza izigameko zokuminza kwabantu njengento ke eyinselelo ebucayi ebhekene nomhlaba. Ngo-2021 ke kwaqala kwabungazwa lolu suku emhlabeni jikelele. Abe-National Sea Rescue Institute bathi lelizwe libhekene nenselelo enkulu yokuminza kwabantu. Umndeni wakwaChethi walahlekelwa indodakazi yawo eqaleni kwalenyanga kulolu lwandle lwasemhlanga. This particular beach that we were at is a non-swimming beach, and there was one tiny little signage there that we did see, yes, but we were not aware of the fact that we're not even allowed to dip our feet in the water because honestly speaking there were many people swimming in that water that day. Abe-National Sea Rescue Institute bathi bakhathazekile ngalezi igameko. Abantu baminza kakhulu sisithi amanzi lawa fresh, amanzi angasekhaya lawa angafani nasolwandle noSawoti. So i-fresh water la khona emfuleni ngaba sedamini kungaba nje amanzi
aqhamuka ngesikhathi ezikhukhula but lamanzi anganawo so diwona la khona sinabantu abaningi khona abashona ngokuminza emanzini. Lenhlangano ithi izoqinisa ke umkhankaso wayo wokuqwashisa ngalesihlava ezikoleni. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Inkonzo zezempilo zisondezwa kufuphi kwingingqi zamafama nesecaleni eNtshona Koloni ngeziko lezempilo lezigidi ngezigidi zerandi elisungilwe yiYunivesithi yeLiphondo. Iziko lezempilo elinezixhobo ngokugqibeleleyo liyaqhuba ngenjongo zokufikelela kwiingingqi ezisemagqagaleni nezijamelene nenquleqhu zokufikelela kwiinkonzo zempilo. Kusekwe amagumbi amathathu okubonisana nalapho kugqithiswa iindidi zenkonzo ezohlolo neenkqubo. We focus on pap smear, HIV and AIDS testing, TB. So those are the ranges of services, glucose testing, cholesterol testing. So we use our nursing students in the faculty to actually do these services to the community, being supervised by the professional nurses and their lecturers and supervisors. Le kliniki iza kuhlaba ikhangele ukusebenza kwindawo ezahlukileyo zephondo sele ifikelele neenkqubo zayo kwindawo ezifana neMitchells Plain. iYunivesithi yaseNtshona Koloni ithi le yenye yeenkqubo zayo ezicwangciselwe ukuvala umsantsa wokurhuqa kwesidima kwengingqi ezithe qelele nedolophu. We want to send multi-professional teams. So we will have our lawyers providing legal advice to the community. We will have our dentists providing dental care with very, very sophisticated technologies. And then now we have for nursing, physio, occupational therapy. And so the idea is to have a multidisciplinary team. Abasemagunyeni kwezempilo zephondo bathi ukwandisa inkonzo zempilo de zixhamleke nakwindawo ezinoqoqosho oluxhokekileyo ngundoqo eqinisekiseni imo esemgangathweni yempilo kweli phondo. Iintsuku zokusebenza kweli ziko ziqingqwe ngokweengingqi eziza kugqithiswa kuzo inkonzo zempilo. Ukubheduka komkhuhlane wezingulube iswine flu eEastern Cape kunomthelela ongemuhle einhlelweni zesifundazwe zokuthengisa ingulube. Leli gciwane linganawo umgomo futhi elingalapheki liphoqa ukuthi abalimi abasafufusa bagcine beyihlaba ingulube zabo. Kodwa ke umnyango wezokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya esifundazweni wexwayisa abalimi ukuthi bangalokothi badle ingulube ezibonisa izimpawu zalomkhuhlane. Lombiko ke umbukelo olandelayo siuhlanganisele intatheli yezindaba lapha eSABC uAbongile wakwaYankisi. Icases zokuqala zentsholongwane iAfrican swine fever zaqala ukuphawulwa ngo-2019 apha ephondweni. Kumafama afana njengobusisi wembane nowaqala elishishini ngesibonelelo sikarhulumente se-350. Oku kunefuthe elibi. Ngoku ujongene nokuphulukana nelishishini ngenxa igquba lentsholongwane. Ndibulele iihagu ezi-13 ngenxa yombulalizwe. Ibuhlungu kakhulu ke. Akuvakali kamnandi ngoba okokuqala ukutya kwehagu kuyadura. Then ukubukela iphupha osalizamayo kulakha lichabalala nje kanjalo kuba ngoku kufana nokuchabalala kwephupha. Namafama jikelelele nawo avakalise inkxalabo yabo. Amafama wethu azawulahlekela ukukhumbula into abana bebincedisiwe ngemali ngurhulumente kubana bathenga amantshontsho bathenge nefeed. Now kwezi hagu ezi zabe suppose bazi-improve i-genetics zazo zilahleko leyo. And ke ngoku apha ezilalini sixhomekeke ekutyeni kwakule mali sithengisa kwihagu nemisebenzi and siyayazi ke ngoku amashishini amancinci ngala akwazi badala amathuba omsebenzi. Kusenjalo oku kunganefuthe kwezoshishino gabalala. Sisifo esi-sensitive kakhulu and siyas affect exports. Abantu abafamisha ngehagu kakhulu ezilalini okanye ke abantu abakwi small scale iba yingxaki into yoba babe ne-infrastructure that allows uba ihagu zabo zibe ngaphakathi in the enclosure. So ke ngoku ziyabule. Amafama achaphazelekileyo abongoza ukuba axhulumane namaziko karhulumente asekuhlaleni. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC kwiphondo leMpuma Koloni.
Umnyhadala wefilimu wamazwe ngamazwe waseThekwini ubonisa ngeentlobo zefilimu. Lona ke ngowona mnyhadala wemboniso bhanyabhanya othathe ixesha elide eMzantsi Afrika, uziswe liziko lobugcisa kwidyunivesithi yaKwaZulu-Natal ukwabalasele kwilizwekazi leAfrika nakwikhalenda yeefilimu zamazwe ngamazwe. Le nkqubo ibandakanya iifilimu eziye zaboniswa okokuqala kumnyhadala wefilimu eCannes ngoMeyi kulona unyaka, ezinje ke ngeBarnell and Odama, Omen and the Mother of All Lies, kunye nefilimu ethi yafaya ethe yaphumelela ke ibhaso yeSilverberg Grand Jury kwifilimu yamazwe ngamazwe eBerlin. Ngokumbukeli wamnali uqikelelo lwemozulu rhabulapha kodwa ngafinci. Sikwamukele ekhaya jikelele, sibonga ukuthi ubuyile ekhefini wabuya wahlala nathi wanethezeka. Njengamanje ke sikuphathele lezo indaba esithi njengamanje ayisuki olimini lwabantu abaningi njengoba zingundabu zekwayo. Eyintweni ke sokhuluma ngazo namhlanje umbukeli ngumculi uLira. Uyatrenda lapha umculi uLira, kupho okunye sokhuluma ngakho Madlongs. Sizawuthetha ngayo kaloku iKaizer Chiefs. Kanti ke ikhona #University of Johannesburg. Siqale ngayo imvumi uLira. Imvumi lana wena mamtshali iphuma izandla, siyamkhumbula pha kula ngoma yakhe ethi I just wanna feel good every day. I wanna na. So ke uLira uye waba nodliwano ndlebe kunya noRelebogile kunomathotholo i702 ukusukela isasiganeko esibhlungu kakhulu apho waye wahlaselwa si-stroke. Uyaqonda ukhumbule wena mamtshali nawe mbukeli apho ekhaya kuba wahlaselwa si-stroke ngethuba eseJamani kulonyaka ophelileyo. Eyona nto ke wena mamtshali ibhlungu kukuba samshiya engakwazi ukuthetha si-stroke, sachaphazela indlela anxibelelana ngayo nendlela athetha ngayo, i-speech impediment ke ngelamakhumsha. Into ethi ke ebengaperformi ebengafumani izigigs kuyilonto ibhlungu. So uye wathi open up ke kula nkqubo kaRelebogile sisho into kubana I get surprised with how much progress I'm making. Into ethi ke iyamothusa indlela nangenkqubelo yakhe yempilo, esitsho ke ukuba eqaleni kwakunzima ukuba amkele esisimo sakhe kodwa ngoku chungcembe
uya ephila nanjengoko ekwazi into kubana abe phako lwadlwana nje. Ayikujabulisa ukubona ukuthi cha impela nokho uya improve. Ake siboneni ke imbono yababukeli ukuthi ithini lapha ku Twitter. The instigator uthi I could not finish watching that Lira interview with Rele. It's so heartbreaking. I never thought I could hear Lira struggle to speak like that, sending all the strength and all the love to her. Angithi ubonile kuyivideo ibonile ivideo madlo ngothi nami ngibonile mayikhuluma lapho Rila uLira ububona ukuthi usastrugglisha ukukhuluma yena kodwa mina nje siyajabula ukuthi ena improvement ikhona because besingalindele ukuthi ngabe useluleme ngalolu hlobo. Uyaphefumula kaloku noMouthtown isitha esithi into kubana Lira getting a stroke and living to tell the events with such virtue. I really admire her strength. She gave us a soul in the mind for a reason. Yeah, usho khona ukuthi ke uLira wathola istroke ukuthi nje usaphila kuyisimanga ukuthi usaphila akwazi nokusixoxela ukuthi kwenzakalani kuye. Ngabe sasekhona enye tweet director Ubhuti omdala uthi I'm glad that Lira is recovering. Njengathi sonke nje basisho uyasho ukuthi ayinaye uyajabula ukuthi uLira uyelulama. Kanti ke mangabe ke siqhubekela phambili ke #KaiserChiefs kuthiwani kwa Chiefs iChiefs phela madlo ngothi ingelinye ke lamaqembu athathwa njengamakhulu kulelizwe likhiphe ke ijezi elishasha kanti abantu abaningi baphawulile ngoba phela abalizwa kahle leli abadlala ngala ngithi phela bayeqala isizini amaqembu nje ezebhola yakhiphe ikit entsha abayibiza ngeaway kit ne at home ngokusho ukuthi abazodlala ijezi abazogqoka uma bebedlala lapha ekhaya nabazogqoka uma ngabe behambile ke beyodlala kwezinye indawo so ke ababukeli balithanda leli black and gold elivela lapha escreen njengamanje cha bathi bayalincompela bathi lihle leli ke yilo leli abazogqoka uma ngabe besuke bedlala la ekhaya shothi abangalizwa kahle yileli abazobe beligqoka mengabe beyodlala imidlalo ama away games lona ke li green so bayasho ababukeli ukuthi ngathi ayi lona lifana ngathi lifana nelama bhokobhoko ake sibone ukuthi ithini imbono yababukeli ke ku Twitter. Boy Ziliza uthi listen, supporting KaiserChiefs comes with a delicious punishment. We're in an abusive relationship with them, yet we can't leave them because we love them. Abusive relationships and kombajonga and izohamba because love iyaphuphuma. The love is there. Designer ke lo yana uthini yena uthi the person who design KaiserChiefs and Jez's clothing taste ayini bethuna so kusho ukuthi ngilamo designer yo taste yakhe nguye lesimbone screenini uTwitter sana bahlo uhera it's a pity ngoba phela siliboni ke leli green kuleli abakhuluma ngalo phela leli gold mina ngilibona lihle nje manje ngothi ulibona njani leli black and gold akhona engayithetha mina umuntu asekhaya bathi nansi designer kusho ukuthi ke uhambelana nale designer. Yay, uTwitter. Uniki uthi nake that's the only department at KaiserChiefs that has excelled year in year out. The only Mutaung that actually surpassed expectations in their work. Yes, or Jess knows this marketing thing too well. Lona ke uncoma ke lapha uJessica Mtaung ukuthi uyabona ke uye kumuntu osebenza nje makhunya kuKaiserChiefs izinto zakhe ziyamangaza unyaka nonyaka aka disappoint shoot mase unveil lamajezi uyancoma ke lapha uNiki ukuthi nje hayi cha kuhamba kahle impela amahle amajezi. Yagcina ke itrend ithini ke lapha ithi #University of Johannesburg. Yes, University of Johannesburg. Esike story sibhlungu kakhulu ke sibona into kubana lichotshentla pha kumakhasi onxibelelwana ko Twitter. Yingozi wena mamtshali nawe embukeli ekhaya jikelele eyebhasi amabhasi amabini athe abandakanya abafundi basesikolweni semfundo iUniversity of Johannesburg. Lengozi ke ithe yenzeka pha ekseni phango 8. Kuthiwa ke ezinye ke yenye ibhasi iye yagiqeka yashaya enye ibhasi kanti ke iphume emgaqweni yayoshaya ngapha komgaqo. And mina ke madlo ngothi yazi izolo masiphuma la emsebenzini ngidlulile khona ngoba ngihamba ngisebenzisa lo mgwaqo uma ngabe sengendlini kulapha ngase University of Johannesburg eKingsway campus uma ngabe ngidlula ngingasemarobotini ngilificile ibhasi belisasekhona nje bekunenxaxathela imoto kunamaphoyisa esewuvimbile umgwaqo kodwa bese bephuthunyiswa abantu bakuyasho ukuthi impela balimalile abantu baphuthunyiswa ke ezibhedlela ezahlukahlukahlukene ibhasi beliphelile impela
sinasi isithombe ke sawo beliphelile leli ke limhlophe wangibangisalifice ngifice leli linye le Metrobus shuthi yilo leli elishayisana ne Metrobus ne beliphuma amawindi Metrobus ungasayibona uyibona ukuthi bekuyi Metrobus ke so kuba impela ke because phela indawo yabafundi le ndawo abafundi bebesemabhasini yabona nje sekubhlungu cabanga usekhaya ingane yakho ngosesikoleni usuyezwa sekuthiwa isengozini so siyacela impela abashayeli ukuthi nje bacophelisise mangabe beshayela bakithi emgwaqeni isivinini hayi akusiyona into right ake sibone imbono ke yabantu ukuthi bona baphefule bathini ngalolu daba. Uphefumulile uJordi Diboy uthi may God be with students of the University of Johannesburg, especially after what happened. #University of Johannesburg. Usho khona uthi hayi uNkulunkulu abe nabo abafundi bakithi baphole emva kwalengozi. Ukhosathu today yena ke ephendula uKhaya @Khaya News kushuthi uthi solidarity to all families affected by the bus accident around the University of Johannesburg #speedy recovery @Khaya News. Naye ke ufisela ukuthi bathi bangalulama ngokusheshsha labo ke abalimale kule ngozi. Minister Blade Nzimande umphathiswa uye waphefumula naye sithi into yokubana I wish all the students from the University of Johannesburg a speedy recovery following the crash of 2 buses this morning. The UJ students were on board one of the buses. I would also like to thank the university management for their swift response by activating the UJ medical support services to assist those who are injured at Go to UJ. Ngiyajabulisa ukuza ukuthi nongqongqoshe naye akwazi ukuphefumula udabeni onjengaleli. Sibongeke futhi ne-UJ ke ukuthi sizile impela. Yabona ukuthi kuyasiza o medical support services nanokuthi nje bekuseduze kwakhona e-UJ nokuthi basheshise ngokusheshsha ukuthi bakwazi ukusiza. Siyafisa impela ke sibafisela ukuthi ke balulame ngokusheshsha. Hayi ke mbukelise sifike esiphelweni ke sama tweets ethu ukuze ukuthi abantu baphefumule bathini ke ngeindaba ezihamba phambili ezindaba mlonyeni lapha ko social media. Njengamanje ngembula sithi qu eyitolo sizobuya emva komzuzu asikahambi sasekhona sasela imzuzu ngaphambi kokuthi sivalelise ungayindawo ubuye ekhefini sizobe sisasekhona. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Kanti ngoku singena kwisiqendu sethu sekhala ekhaya. UNosipho Ngubane ngumfundi webanga le-10 kwisikolo samabanga aphakamileyo empophomeni ePietermaritzburg kwiphondo laKwaZulu Natal. Yena ke nabantwana bakowabo abathandathu bakhuliswa ngumama uThandeka Ngubane. UNosipho ke wasasazwa kumakhasi onxibelelwano ngonyaka ka-2021. Kwenye ke yevideo ubonwa ebeleke omnye wabantwana bakowabo emqolo ecula kamnandi kodwa kabuhlungu kakhulu. UNosipho uthi ke angathanda ukufumana uncedo lokuphucula italente yakhe yomculo ukuze atshintshe ubomi bosapho lwakhe lube ngcono. Make sibone ezinye ke zevideo zakhe ezikumakhasi onxibelelwano. Igama lami nguNosipho Ngubane ngihlala empophomeni eHowick. Bengingathanda ukuthi kube khona umuntu
uzokwazi ukuthi angiqhube ku-music wami. Watsho kamnandi umntana kwachukumiseka ingqambu yenhliziyo. Njengoko sishilo mbukela into yokubana uNosipho ungumfundi kwaye usesikolweni sithetha nje. Ngoko ke sizawuthetha nomama wakhe egameni lakhe kunye nomhlengi Shinga oncedisa nabo. Sikubulise sikwamkele mama uThandeka nawe mhlengi enkqubeni ekhaya jikelele. Asibingelele ababukeli ngibingelele uMakaNosipho ekhona la line. Enkosi. Mama kaNosipho ukhona uyandiva? Yebo ngiyakuzwa. Siyakwamkela mama enkqubeni siyavuya into yokubana unathi namhlanje. Yebo nami ngiyabonga nani. Ndiyathemba into yokubana simva kakuhle napha emaqhosheni. Ndizawuqala ngawe mama kaNosipho. uNosipho ngumntwana wakho wokuqala. Unabo nabanye abantwana kwaye ubakhulisa uwedwa. Ungathi mhlawumbe bunjani ubomi apho ekhaya? Mama uThandeka masithi qha kule ndawo siyabona into yokubana kubhidana nje ikomityi asikuva kakuhle kodwa sawuphinde sikuzame emnxebeni. Kodwa mhlengi mandize kuwe bhuti wami kuba wena ke waye wachukumiseka ingqambu yenhliziyo wakubona isimo sikaNosipho kumakhasi onxibelelwano. Wazama into yokubana utsho into yokubana kubantu mabakhe indlu bathini. Ingaba mhlambe usichubele nje into yobana yintoni ethe yenzeka emveni koko. Okay, no angibingelele ngibonge ithuba ngibingelele nje wona wonke umuntu. No i-video kaNosipho ngayibona okokuqala ngicathi kwakuyophela u2019 or 2018 if ngenzi iphutha. Kwakuyi-video yokuqala. So ungachecka ukuthi no ngabe umntwana ufunda phi, abanye bangitshela ukuthi useNewcastle, abanye yebo bengilahla nje umkhondo. Kodwa ngoba mina ngihlala eMlazi ngagcina ngitholile ukuthi no uNosipho uhlala eMpophomeni la engathatha omunye umfowethu saya naye eMpophomeni ngaseMaritzburg saya esikoleni ekuthiwa i-primary yakhe icathi seMpophomeni. Sakhuluma neprincipal ngesimo sokuthi isimo sakaNosipho isimo esaziwayo endaweni even esikoleni nokuthi uyazi ukuthi umntwana onetalent. Uprincipal wasithatha wasisa kubo kaNosipho semesifika sasibona ukuthi no lesimo sisibone kwivideo isimo ekuyisona ngempela. Sabona ukuthi no mhlambe umuntu akake angqongqoze lapha nalapha ngangokuba ngathi sengutholile umndeni ngase ngenza ivideo eyesibili lenye ekade idlala khona la njengamanje. Ngase nginxenxa abanye ozakwethu okubalwa omkhululi White, oSisibongi kanye noSisinomzamo nabanye abantu nje abaningi from ku Facebook la bakwazi ukuthi abanye ba contribute ekutheni kwakheke indlu. Kona engingakusho ukuthi indlu yes iyakhiwa but into eyinkinga ayizange iphele. Nanamanje ngiyafisa ukuthi indlu yakaNosipho sengathi ngaphela nanokuthi ngiyafisa ukuthi uNosipho ngoba umntwana onetalent umntwana ubona ukuthi no if ecula eduze kwakho uyabona ukuthi no akaculi nje kuphela khona nezinye izinto obona ukuthi no ziyenzeka uma ngabe ecula yabo. So uma ngabe italent likaNosipho lizokwazi ukuthi libhekelelwe kahle akwazi nokurekhoda ialbum ezokwazi ukuthi ifake amasenti bese kushintsha isimo sasekhaya kube kungithokozisile kakhulu lokho. Siyaqonda into yokubana bekukudala uNosipho ehlala kwelikhaya kubhlungu kuba nomama wakhe ungumntana wokuqala kwaye umama wakhe umkhulisa eyedwa. Ungathi mhlawumbe ngoku emveni kokuba ibali lakhe liye labakanti liyasasazeka kumakhasi onxibelelwano ngeyiphi inguqu enithe nayibona kwimpilo kaNosipho kuba ke siyasaphawula kumakhasi onxibelelwano into yokubana kuye kwaba khona nemvumi nosaziwayo mhlawumbe abathe bazama ukumnxibelanisa naye abanye ke besithi into yokubana bafuna nokumfaka kwi-recording labels. Ingaba mhlambe inguqu njengoko nawe usithi into yobana ungumntwana onetalente inguqu kwezomculo niye nabona ntoni?
Engakusho sisiwami ukuthi njengamanje uNosipho ngikwazile ukuthi ngimthathe ngimlethe eThekwini la sifike sarekhoda khona ingoma yakhe eyokuqala ngqa engikholela ukuthi abalaleli noma ababukeli njengamanje uma ngase bayizwe bangabona ukuthi no umntwana unetalent. So ushintsho ngingasho ukuthi lukhona noma luluncane elungangijabulisi mina. So la ngiyojabula khona noma bebekhona abanye abantu abafikile baletha lokho abaletha kona emndenini, but uyabona ukuthi ukuze lo mndeni uye phambili uzoya phambili ngalo ithalente lakhe uLondozana uNosipho. So ngiyafisa ukuthi nabanye abakhona abasafisa ukuthi balekelele uNosipho ekutheni akwazi ukuthi abe nealbum okuyeyakhe lezo kwenza ukuthi kushintshe even isimo sasekhaya, kuyobe kungithokozisile kakhulu. Kodwa njengamanje nje ikhona ingoma esisanda kuyenza engikholela ukuthi ababukeli ekhaya bazoyijabulela. Besingathanda into yokubana sinxibelelana naye umama kaNosipho, kodwa ke siyabona into yokubana ingathi unengxaki nenetwork. Mhlambe xa uthethana nomama wakhe uNosipho umva into yokubana yena uziva njani njengamzali, kuba nyani ke umzali xa ungabe mhlambe uzobakho entluphekweni, xa ujonga abantwana bakho ubanela themba lokuba mhlambe ngabo abazawusikhupha kule ntlupheko. Ingaba yena umzali uziva njani ngayo yonke lena into yenzekayo, kwaye lithini iphupha lakhe ngaye uNosipho? Engingakusho ukuthi umzali kaNosipho njengamanje uthokozile kakhulu ngoba uyabona ukuthi ukuqhamuka kwami nabanyuza kwethu kukhona ongase kwenzeke empilweni yakhe umama, even empilweni yezingane lezi ezodadwabo kaNosipho. Engingakusho nje ukuthi umama uthokozile kakhulu ukuthi ekugcineni eminyakeni eminingi ehamba ethwale kanzima evuka nawo uNosipho kanye nezingane zakaNosipho ezincane, ukusukela manje uzoba khona umehluko ngangokuba nanoma inini uyazi ukuthi mangabe ekhuluma nami uyazi ukuthi ukhuluma nomuntu angamthemba 100%, nakholelwayo ukuthi izinto zikaNosipho if kukhona mina naye eceleni iphupho likaNosipho lizofezeka. Njengoko wena mnumzana sinalo eliqonga lethu ikhala ekhaya, siye sinikeze ke ababukeli into yokubana bakwazi ukuthi bazintoni ezibatyayo nani namhlanje nisindwendwele apha enkqubeni, njengokusitsho into yokubana ewe the time isasazekile kumakhasi onxibelelwano, niye nazama into yokubana abantu mhlambe bazise umnikelo baqokelela imali kwakhiwe indlu, kodwa ke ngenxa yento yokubana abazanga bebonke abanye abantu kwanyanzeleka into yokubana indlu ibe kanti ayigqitywa. Ungathi mhlawumbe wena ingumama uthandeka umama kaNosipho, ingaba amaphupho wenu athini? Yintoni mhlawumbe niyinqwenelayo kuMzantsi Afrika into yokubana bangayenza ukwazi into yokubana umntwana afumaneke inkululeko? Ongangithokozisa since uNosipho efunda ugrade 10 njengamanje, isifiso sami nje ukuthi indlu ikwazi ukuthi ithole iroof, sikwazi nokuthi sithole mhlambe noma istudio esingaba right, noma umuntu ongakwazi ukuthi asilekelele simenzele uNosipho ialbum. Ngikholela ukuthi mengabe nje uachieveke lezo zinto lezo zombili, ezinye zezinto ezobe siziyazenzakalela ngoba indlu ikhona njengamanje, kodwa into eyinkinga iroof engakwazanga ukuthi ifakeleke ngenxa yezimali ezashoda. Yabonga. Kwaye ke abantu kuba siyayiqonda into yokubana ewe sikumakhasi onxibelelwano, kwaye siye sabona into yokubana amakhasi onxibelelwano ayakwazi into yokubana aguqule impilo zabantu, njengoko siye sabona uba noko nangona ungakapheleli incam kodwa siyayibona ingunqu kwimpilo kaNosipho. Ndiyarhalela ukuva kuwe wena Mhlengi, njengoko ndingatsho into yokubana uphambile uqinisekisa into yokubana bayakwazi into abantu bana bathele iminikelo. Uqinisekisa njani into yokubana
kwinto yezikemers abakwazi into okubana bafikeleleke kwaye uprotect ne-identity kaNosipho kuba kuyabonakala into okubana usengumntwana usakhula uyenza njani yonke lonto uqinisekisa into okubana ngenene niyalibona utshintsho nikulo kaloku ukhasi lwamanxibelelwano. No, siyabonga. Engingakusho ukuthi yes eyikhathini ezifana nalezi bake bavele abantu abafuna ukusebenzisa leli thuba ekutheni bangasiza abantu but bayisize bona ukusebenzisa amagama abantu. Kodwa engaqinisekisa nje ukuthi uma kaNosipho kanye nami siyasebenzisana kakhulu ayikho enye into ekeyenzeke ngale noma engike mina ngiyenze ngaphandle kokuba ngithintane noma kaNosipho yize ngazi ukuthi uNosipho usamncane ezinye izinto akayi-understand kodwa umama ukhona nami ngikhona siyaqinisekisa ukuthi kukona konke okwenzakalayo ayikho into egcina kumina kuphela noma egcina kuyena kuphela uma kaNosipho siyabonisana nje ngaso sonke isikhathi ukuthi no uma ngabe sekukanje esengenzeka kanje ngangokuba ngiyacela ukuthi even abantu ababukele njengamanje if kukhona into abafuna ukuyazi enye kabanzi ethinta uNosipho babili kuphela abantu ekumele kuxhunyanwe nabo umama kaNosipho noma imina if ngingekho mina 100% ukuthi njengomama uzokwazi ukuthi aqinisekise ukuthi zonke izinto ezithinta uNosipho nokushintsha kwempilo yakhe zihamba ngendlela eqondile ngoba nami akukho engikwazi ukuthi ngikwenze ngale kokuba ngixhumane noma kaNosipho nanoma inini. Ungasinikeza nje ingcombolo ezithe vetshe uba mhlambe umuntu anganifumana phi kwikhasi lonxibelelwano nenombolo mhlambe esikhoyo? Engingakusho ukuthi abakhona ku Facebook bangasearcha umhlengi Shinga noma ngizoyishiya inamba yami khona la anginankinga nayo u072 8722 481 ngiphinde 072 8722 481. Sibambe ngazibini ngexesha lakho kwaye sikothilela umnqwazi ngobuntu obenzayo. Siyathemba into yokubana sibe nomhlengi abaninzi abafana nawe kwaye siyathemba into yokubana uMzantsi Afrika nawo uzawuthunakala izazela akwazi into yokubana agaye inkxaso kwesisimo sikaNosipho. Enkosi kakhulu. Ngiyabulela. Right mbukeli wami lo kaloku besithetha naye nguye kaloku umhlengi othe wangenelela kaloku kwisimo sikaNosipho. Siyathemba ke nawe apha ekhaya into banana uvuselela imbali kantu ethi umuntu ngumuntu ngabantu silibona utshintsho kwimpilo kaNosipho kanti ke siyayiqonqotha ngolohlobo mamtshali. Hayi babukeli sesifike ekuphetheleni ke kohlelo lethu namhlanje sibonga kakhulu ngokusinihlanganyele kanye nathi njengoba besinithembisile ke babukeli ngaphambi kokuthi sihambe ake sinikhombise ke usisi loya obenza ke i-makeup artist obenza ubuso lapha yana useqedile ke manje hey useyakhazimula ugirl lapha yana so nje uzonikhombisa njengamanje ke ukuthi usebukeka kanjani versus ekuqaleni nibe nosuku oluhle nisale kahle. Wow.